sendiluka lilu Olunjiko Desire Bekezela bazalwane athi dikala uhambo lutsha diliyaba nothiko kahlukene nelizwe namanyala bathona kuthiko kuthi kuvela izinto engizawubekezela ngendlela kuthi kuvela izinto engizawubekezela ngendlela athi dawe fanele Obekezela Thiko bazalekona mke Siyizinto singekaluki manje kodwa usala unecho Siyizinto sikwehlela kodwa ube happy ngaphakathi uthi ngiyabonga sibanathe athi dawe family Yabazalani namazi njengathiko manje Asifeyiki lento Asirobhi bantu Fika ngomnye umfana apha enkonzweni namanje 2 wezinyanga eziphelile nobune 7 weeks efikile pha phana mncane mfana ukhona ukhana ubuye lethe emsebenzini fika lapha emsebenzini phambi isandla sakhe nomfana wathi ndifuna lo Yesu uthetha ngani ngiyamfuna lo Yesu Sayifise bethathu bawukhetha shumayela imessage enye yophendula thelele ebusuku bangena imessage thitata seliveka kuhle athi ngoyibhala ngabo 1 ekusela mfana la message diveka kuhle selifuna sihlale phansi tata Didalule bonke Difuna ukuhamba nendlela uyihamba ndi-free Difuna tata ndihambe ndingenamahlahla Sendimveka kuhle uthixo umshumayelayo Athi ngathi ndiyabonga simalade Funa abantu abazokhonza bengamaqhinga Funa abantu Hayi wena zona mama bekhushisa into nje. Mama bekhushisa into nje. Kuwabona amathakathiko. Hey. Yahlukana. Tala zani mama le. Mina telo msaranya ngoba uyazi hayi useka sithiyele kanti. Lokhu kushisa into lo. Nathi ndiyabonga sibalati. Bathi ndiyabonga sibalati. Ndiyabonga Thixo ndiyabonga ngalomfana. Thulanga umuntu. Uvisi ngaphakathi. Ufuna ukuncedakala. Ufuna izwi. Namandla bazalwane siyamba nathi. Yabona lo Yesu athetha ngayo athi fake bantwana bakathi. Thena ngothi kuyiqinisekileyo khaya. Mamelani. Thilo mfana ngoyibhayi sasibayo ukuthi besiyenza.
uthi tata sengishayile bendilapha ebushi yenzi lo angikulungile and ke ngoku ngokusebenza ufumane ndifike la ke right boy fonele umama wakhe nabazali bakhe besithi asiyazi bakwenzeni umntana ovela ufuna umsebenzi emini zexesha eliwa akazi noma akathathuphi kuthiwa uyafunwa ngapha kuthiwa uyafuna uthi tata ndenze njani tata ndidisayina boy icontract oyifumana bayacela abangaphi i-management bathi hey makangasayini makazapha kuthi mani ndithatha i-decision indoda sayina ufuna ukusayina khona yabazana nesishawu mani bathini basikhonzayo asithaking effect thina bathito hamba boyo ngosebenza hamba usebenza bantu banamhlanje bayasuka beyokhihliha amandla kaThixo akafiki umoya ngcwele lo mzalwane kwenze nje kuthene ngazehlelwe uneminyaka lo mzalwane womile udry semba zinto zelizwe phuma bekonzo lesikelelekile balifika izwe lifike limkhaya limseke yini ngakwenzekani kulo lihambi ixesha abafika izolo bafike babhaptizwe ngamandla kamoya ngcwele haleluya waphenduka kanjani sondelani uThixo sondele bona sibuyele emakhaya bazalwa nalo myalezo ufuna abantu namhlanje abazathi sifuna uThixo asifuni iqhawe kamonakala hayi asifuni iqhawe kodwa sifuna uThixo ngoba le qawe iqalile hayi kakhulu qawe iqalile Kulela kasibona ukugoleka lapha endini bambuza. Ngibambe yona base. Ngibona kamisa. Sondelana ukuthi. Uthixo sondelana. Kumele abantu basazilahlela bazima. Abazazilahlela bancane ilizwe. Ngibona manje itshathe sendimdala kakhulu. Dani moyiba umfazi. Ngibethe lokuvalo uThixo umfazi. Yilabo into endifunda ngifuna ungasentshadile phinda qhawule vele ngihlale ngayo umkhaya ngoba wapi umuntu anatshada na divorce haleluya aze namthatha unkosikazi kwenzeka tata umuntu umthatha unkosikazi wafuna ukufuna umsebenzi le kwanzima ukuphuma esikoleni naye ufuna ukuphangela nandingapha 8 years ngihlala unkosikazi engekho ngihlala ndodwa babethi bandikhamba abahlobo bami nasemsebenzini baze bathi monakala uyithola into okuzilibazisa bathi thina sibashiye ezindlini abafazi sihle nabo ithuba elihle kangaka uhlala wedwa kwibachelor flat akho nephutha loba ngakubhaka ayibona ndabajonga ndabadabukela ngoba laba bantu abayiboni ingozi abazifaka kuyo namhla Holy Spirit bayibona igama lenkosi sengisele kancinci bonke ethu ngoba idibanisa 50 years ngichatini dibana ngesibindi ngithi akho nenkazana nentombazana eyodwa yanqanyiswa ndichatini akho nesiketi elake ndasicela uthando yabazana nentombazana Kongenwe Umuthixo manje uThixo Masivale bazale funda Philip chapter 3 verse 7 yedwa qhubela uShumayela
Verse number 7. Verse 7. Yes. Kodwa zonke ezo zinto ndandisithi ziyinzuzo ngoku ndizithatha njengelahleko ngenxa kaKristu. Zonke izinto ndandizixabisile uThixo engazifuni. Ngoku ndizibona njengelahleko. Zonke izinto endandizibona ziyinzuzo empilweni yami kodwa ngoku ndizibona njengelahleko. Malibonke igama leNkosi. Khona izinto ndandizixabisile zenza uThixo sithenisa ubuso bakhe kodwa ngoku ndizibona njengelahleko. Kuyalahlwa bazalwane. Ngiyashiya. Ndiye badabukele nje labafana bawo. Ndiye badabukele lithi hey bafana bawo. Le generation namhlanje ezakhala imithathu eThixo siyithandazise bawuphutha. Thandazise. Uyabona le mihle le sithetha ngayo. Nixolele bazalwane. Uyabona umfana indoda. Esenomfazi onganxiba ibhrukhwe kule mihle. Indoda esenomfazi onganxiba ibhrukhwe. Ya! Kuthini kabhokwe manje? Malibonke igama leNkosi. Zinto lezabronza nje. Malibonke igama leNkosi. Hayi bazalwane masitheke inyanga ukeke bona zakuthatha ithatha nawe. Zangwa izabo yaqala ukuyiva namhlanje. Yabona ipulpilisa ngendaba. Kodwa abanye ibandla namhlanje ngibabhukuwa sihamba khona nonkosikazi. Bona bonke abafazi banxiba ibhrukhwe manje. Ngimile ndithi ngeke nkosikazi. Singabe awutso. Sebenze mosebhe nkosikazi. Yebo mfuthu. Ayithumela imessage ngobusuku. Athi ngamdlanga ungayithenga nobinge. Xa ndiyivala yabezantsi. Ngathi kodwa bangabona abantu. Ngiyaqoqa afuna lebhrukhwe. Kwangolosithathu ensukwini ubuya Friday ubuyele outside. Angaphendula angabuyi impendulo wabisha uLosithathu. Wabetha uLosine. Seyinomthandazo uThixo. Asepha ingenanga la message. Asepha ingenanga la message kamfazi. Kuba ngavela ngilapha sayinxibela ushoti kwenza ithini. Hayi wangena futhi ngayo ufike sahlala sathela. Lakazi yaphamutela wathi ukhuthu la message. Hawutsho mashiya ubuthethe uthini senze njani? Ndiyeke ndiyalala. Bayikwela lithini into nje? Kunani? Uthi Isaiah 10. Holy Spirit. Ndandihleli phakathi kwabantu abanomlunqa. Nami ndiyazibona ndinjani. Yebo kuyahlukana manje kuyahlukana kuphila uKristu. Zonke izinto zazinzuzo empilweni yami. Ndathi ngokwazana noKristu. Ndazibona ziyinkoleko. Izinto ndandizithanda. Wabazalwane yabona nje abashumayela nje. Unkosikazi ayingcwabi imessage endodeni. Fethu message. Shumayela ubili wamazi ukuthi umkakhe umphuse njani. Siyamva yena kodwa umkakhe umphuse njani. Malibonke igama leNkosi. Ngaze mfanele nabantwana bakhe kodwa lo ulala naye ebhedini. Kumele intshumayela iqale phandle. Nethe mntwana umuntu siye ezulwini lapho siya khona.
ungafani nabafazi becawa. Ngafani nabafazi becawa. Dawucalela uThixo ngasifika ndithi hey kangidikhoze kahle. Malibonke igama lenkosi. Zonke izinto ke bazalwane endandizibona zinzuzo zasuke zayiqwaleka. Sengqibile abantwana bakaThixo. Malibonke igama lenkosi. Yabona Holy Spirit. Ayikho into emoshe ivangeli njengabantu abafundileyo ba. Amen. Yabona labo bathi graduate. Babe kuma red carpet kuma UCT babuye baze nemali elithi apha ebandleni bafike bayingcwabe message. Bafuna ungahlukani babe lilizwe. Hayi kusuka khona abantwana bakaThixo. Suka khona. Thenge into engayazi. Disuka phayi nonkosikazi wami sahamba mfazi ufumana iqualification ezingaka. Ndathi yabona nkosikazi xa siyokhonza imfundo yethu sishiya ngaphandle. Singangeni nayo sawukhasa sisawuphindisa umyalezo kaThixo. Was bless uThixo ngeportion nowe ngathi izinhle imisebenzi thathi inkosikazi i-job titles asingena apha sishiye ngaphandle sizokhonza uThixo apha singathola imfundo enhloko. Izinto zazinzuzo empilweni yami ndathi ndabasana noKristu ndazona ziyinqwalelo. Phindisana ngabantu ukuthi abantu abafundile sebenza kodwa hayi ayikho lona leyo umuntu amphilela uThixo aphile ngcwele aphile. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Lapha namhlanje Thixo bengathulula amandla kubantu abanenhliziyo ezifumayo. Ngoba lendlela idinga amandla bazalwane. Asikwazi ukuyenza ngawethu amandla. Funda nkosikazi okugqibela Izenzo chapter 1 verse number 8 umqebile. Yeah. Ubani uKristu Yesu usisidalwe sitsha. Jonga into zakhe isizwe zabantu. Funda verse 8 seqhubela bazalwane. Ndiyaxolisa ngexesha. Funda verse 8 yedwa sithandaza. Nina niyakunikwa amandla. Niyakunikwa amandla. Akufika kuni umoya wengcwele. Akusha. Holy Spirit. Nindingqinele ebantwini baseJerusalem. Akufumana amandla. Akubumoya welehlile. Uyabona oPetro bawathetha amazwi bathi noma kungenzeka ntoni inkosi anakohlukana nawo. Uthethe uYesu Petro ingekakhali kuko wena uzakhanyela utasose. Lebazana kunezinto othi wena ngeke ndiphinde ndizenze. Kunezinto othi ziwuhlazile umzwami. Kunezinto othi zimhlazile abantwana bami andisoze ndiphinde ndizenze kodwa uphinde uzenze. Uthi uKristu ethetha nakunikezwa amandla. Akunehle umoya oyingcwele. Njengoba silapha nje bazalwane sithi ngamandla kaHoly Spirit ukuze sikwazi ukuyiphila inyaniso yevangeli. Umphilela uKristu ungawafumana ngamandla. Nawunikwa amandla akubehle umoya wenyaniso. Ivangeli lelakuthi
Elasikhulula Esonweni ifake Elakuthala Elasekhulula Elasikhulula Esonweni Esonweni Hilo 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 ifake Hilo 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 Hayi lehleke emva kweseyinquthiwe kuthiwa ivangeli man. Kodwa sithatha ivangeli elakudala bazalwane bahlukanisa umuntu nesono. Hayi elegrace namhlanje kodwa sicela ivangeli. Cela siphakamise isihloko esinye. Cela siphakamise isihloko. Nakunikwa amandla akubehlile ukwethu. Uyawadinga namandla. Uyawadinga namandla. Uyawadinga namandla kaMthethwa. Ivangeli selingamahlazo linje. Abazalwana babhaptisiwe kumandla kaMthethwa. Kufuneka ukuthi noma kuthi igqitolo uthi bawo igcwalise. Didinga amandla lendlela. Didinga amandla lendlela. Difuna ukuphila ivangeli okunilo. Dingaphila ifake ivangeli. Diphila ivangeli okunilo. Didinga amandla. The Holy Spirit. Uyawadinga namandla. Awuvula inhliziyo yakho uyawadinga namandla, uyawadinga namandla. Bayahluleka abantu bayahluleka endleleni. Uthi uyazathetha ningashumayeli. Ninganyakazi. Nilinde amandla. Ningayosebenza. Ningembathisi. Wala mehlo akuthandaze baba siyabonga.